Kua piki tētahi tira whakatika ki runga i te kaipuke o Rina ki te tiro kei te pēhea te waka. Ko tā rātou mahi he whakawātea i te huarahi ki tētahi rōpū tuarua hei ngote i te hinu mai i te waka. The job of the salvage inspection team is first of all to assess the safety of the vessel. Once they've done that, they will then start, and they find that that's okay for them to operate, they will then start going and looking at some of the systems on board the vessel. And these include some of the generators and power systems that they may need to be able to conduct operations later. This is not a simple process. There's been a considerable amount of damage on the vessel, and they need to make sure that it's first of all safe to operate, secondly that it can be operated, and then once they've done that, the other salvage crew is also on standby and ready to be able to go back on board the vessel to start operations. Kua katia ētahi o ngā one i te waiariki ki te hapori, kei te tuwhera anake ki te hunga kai whakapai kai whakatika hoki. Ko ngā ākau mai i Mauao ki Maketū, ko te wahapu hoki tērā o Maketū kua rāhuitia. Ki te hiahia koutou ki te āwhina, ki te whakapai hoki i ngā one, me rehita ki te whārangi ipurangi o te kaunihera ārohe, me waia atu rānei ki kore warurau ono whārima whitu whitu whā. E waru te kau mā waru ngā ipu kua takaiho i a Rina i tēnei wā, ko te nuinga kāore he aha i roto, engari he tāoke kei roto i tētahi, kua tai te ipu tuatahi ki te one o Mauao. I kitea te ipu i te ata nei he mīti kau he kiritia i roto, anei kua mararāke nei ki tātahi. Ko te inoia ngā āpiha kia kaua te tangata e whakatata atu ki ngā ipu, e raweke rānei ia rātau. Kei te āio te moana i tēnei wā, kei te kotahi tonu te kaipuke, ahakoa ngā kotā kei te takare o te waka. I tēnei wā, kua tai atu te hinu ki ngā takutai moana kei te uru o te waiariki, kei ngā takutai i te wahapu o tauranga moana te māto torutanga o te para hinu, tai atu ki Mauao, Pāpāmoa, me Maketū. He pakitera ki te mautere o Mōtiti i te rangi nei, engari kāore te haukāinga i kite i ngā āpiha o te kāwanatanga. I ko ake nei i kōrero tahi ai māua ko Rangi Butler, kuia o te marae, kuia hoki o ngai te hapu. Ko pakaru mai nā containers, ne? Kei runga te kotai mai ki uta, i aia ne. Te nuinga kei uta. E hia era? E whāpea ki te tahi wā, ka rea hui titiro ki te tiara atu, the south end, nā te mea, ka rea hui anō i tai atu ki reira. Engari ko etahi o mātou, ko tai. Kua rongo rānei koutou i ngā āpiha o te kāwanatanga i tēnei rā? Ka hore rātou e hara mai ki nā mineta ne, ka rea anō i hara mai ki te kōrero mai ki a mātou. Ka tukunu mai ke nā tāngata nei no Northland Regional Council, no Taranaki. Hore kaua no konei, no tauranga moana. O nā minita, ka rea no, ko te uriro flavor no, ka te mea ko tai mai i konei. Pēhea i roto anō i a koe, me pēhea koutou, hea te mahi mā koutou atu i tēnei wā? Well, mā mātou e whiriwhiri kōrero me ka mea mai a tauiwi mā kia mātou ka oi haere ki te taho te pari ki te hakamahi. Tatari mō rātou, engari ke te tatari tonu mātou, ana ko hoha ke mātou, e tahi o mātou, ko haere ke ki te pari ki te haka tika te wai. Me pēhea hoki, ne? Ne, ai, me pēhea hoki. Ke te mamai tonu ngā kou te iwi nei. Neke atu i te ruarau ngā tāngata kei te mautere o Matakana e noho ana, ko ngai te rangi tō rātou iwi. Ko ia te kāinga whakatipu o Poto Douglas, i kōrero a waia māua i kō tata ake nei. Kāre mātou e hia me pēhea te mai. Kia kore ai tēnei mea e rere atu i roto te mōna, e haere mai runga te takutai mōna, ki uta, ki reira mate ana ngā tuatua, me te heano ngā mātaitai kei kone me Maketū. He pēhea rawa te nui o te hinu kua tai ki kona? E hara ke te nui i tēnei wā, e angari kaore kore. E moe tunu tātou ke te hara mai tunu. A kune pēr nā te huri o te hau.
ki te hauaru, a kuni pēr ka wai mai le tunu mātou. Kei te pēhea tō ngākau tō whatu manawa, i tō tiro i tō mātakitaki e nei whakaneke katoa. Kai te paure tunu. Kai te āhua nganga tonu taku ngākau. Ki te kitia tēnei mahi. E mahi, tēnei mahi e kia i ngā pāke. Kai te pai kāre pēra turu i ngā kaipuku i nā te mea. Kai reina ke ngā mea, kia kore rātou i tuki ngā kohatu. E hoa. Titiro ake tātou i nāia nei ki te rohe o Tauranga Moana. Nā ahakoa te ua i tēnei rā, ka mau a te pōnei, ka heke iho te pā mahana ki te tekau mārua. Ua anō i te ata o a pōpō. Ki te whanga o Waipū ki Matapihi, kei te noho a wangawanga ētahi o te iwi kāinga, e kore pea e rua ka tai atu te parahinu ki tō rātou rohe. Ka raru te kāpata kai. He kai mā taitai ka rite ki te moa, i te pāmai ngā paihana hinu, kai roto i ngā ngaru o te moana ātoi, e pōtere mai ana ki tēnei takiwā. He momo kai tērā, kai kone noho e tipu ana. O te āwangawanga hoki me naka tā mai tērā paihana. Kāri te kite hā, kai te ku mai raro i te wai. Mai rāno i te wā o ngā mātua tīpuna, koe nei ngā wāhi noho o te tītiko, pe e rātu o ngā kai mā taitai. Engari i roto o ngā tau kuahipa, ki te anake te pōhara haere o te kāpata kai nei. Mai rāno, ko tēnei wāhi kua whakairo ia ki roto i ngā waiata tawhito mō te tūkairangi, Ngāti Tapu. Te umere nui mo ngā āhuatanga e ki te ake nei. Me ki rā ko te hangarau o te ao Pākehā tēnei e whakamate nei i a tātou kai tūturu. Tērā paihana i wahora. Me nei runga tuni tātou i te hōiho. Ka rehe raru. E ai ki te kōrero ngā pāpaka o rangataua, he paruparu te kai, engari he rangatira. Engari nā tēnei parekura nui kua pā mai nei ki tēnei takiwā, ka pēhea rātia tērā kōrero. E te eke ki tērā e māharaharahi ana, ka pēhea kē mō ngā uri whakaheke o a pōpō. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere. Ko ngai te rangi tētahi o ngā iwi e toru o Tauranga Moana, kua hono mai a Hauata Pāma, rangatira o taua iwi ki te kōrero ki a tātou. Tēnā koe Hauata. Kia ora Shane, tēnā koe. Kei te mautere o matakana koe e noho ana, ka tahi anō koe ka wehe mai i reira, kei te pēhea rā koutou? Kei te pai i aia neina, i haere atu mātou ki te ākau i te rātu rangi, ki te whai haere te ahuatanga o te ākau i reira, i te kāinga. Kei te ahua pai a hako ko tau mai te hinu ki runga i te takutai moana ki reira, kāri te tino nui i tēnei wā. Engari mā te wā pēr tērā e kite. Pēhea atua whenua kua kātahi anō koe ka tai ki Tauranga Moana tonu. Ko tahi wiki nāi nei kua hipa mai i te painga o te waka nei. Kei te pēhea rā ngā iwi koutou rā i Tauranga Moana? Kei te āwangawanga katoa mātou o te kāinga nei. Engari ko te kōrero e puta mai ana i aia neina, ko te ahuatanga o te mahi. Ko mutu te āwangawanga i wanganui a mātou, me te hunga e whakahaere ana i te kaupapa nei. I nāi nei kua tau te wāhanga ki runga ki a mātou, ki te whakahaere i te mahi, ki te whakatika haere i te akau kei muri nei. E ai ki ngā mātanga pūtai au, hei te 5 tau rā no pea, ka tika e nei raru. He aha o whakaaro ki tērā? He ahua tika ana tēnā kōrero. Engari, ki taku titiro atu, ko te takutai moana o te ahuatanga o Papa Tuanuku, kone pēr ka taia, poto ake te wā ka taia ki tērā taumata te whakatika haere i ai. Ara koe rā te ahuatanga e whakaaro hiane e mātou, i roto Tauranga Moana nei, i runga hoki tō mātou mo te reo matakana. Kei te kimi e tahi
I kona, i te tangata i te hunga rānei e mea na ētahi no te kāwanatanga te he, he aha ki o whakaro, ka ia wai te he mo ēnei raruraru kua hua ake nei? Wai, i te eketanga o taua kaipuke ke runga i ngā kōhatu, i ngā toka i Wahora, te whakaaro tuatahi kia ngote hia te hinu mai i taua kaipuke, kia tangohia ngā pauaka nui i runga i aia. Koira, pena i tere whakaaro tērā, ko kore tai ki tēnei aitu i aia neina. Ana ko i huri mai reira, i huri te hau ki te rāwhiti, ana ai tēnei rā tonu, kei te huri haere anō te hau, kei te uru, kone pēr ka māmā ke te taumai o te hinu ki runga i ngā te akau o maunga nui nei me te mautere o matakana me maketu. Haua ta pāma, tēnā ro atu koe, kei te mihi atu mātou ki a koe, ki a koutou katoa, ngā manaakitanga ne? Kia ora, Shane.